Bok, ja sam Eva i danas za tebe imam 5 savjeta za analni seks koji važe i za žene i za muškarce. Što mislim? Pa analni seks mogu prakticirati i žene i muškarci. To što muškarac voli analnu stimulaciju ne znači da je gej ili da želi seksati s muškarcem, nego jednostavno to voli, a odgovor leži zapravo u točki P. Žene imamo G točku, a muškarci imaju P točku, prostata, do koje je najjednostavnije doći upravo preko analnog otvora. Šta mi najčešće ljudi kažu kad im kažem analni seks? To boli. Ne, to je predrasuda. Analni seks ne mora boljeti. Međutim, morate razgovarati i morate se pripremiti za to. Osjećaj nelagode, koji je obično prisutan na početku, ubrzo nestane. Vjeruj mi. Znači, prvi savjet, razgovarajte. Bez razgovora analni seks neće donijeti zadovoljstvo. Stoga pričajte o preprekama, o problemima, o strahovima, jer nema smisla da radite nešto ako niste oboji spremni za to. Broj 2. Higijena. Zna se već da su analni orgazmi vrlo intenzivni, ali većina ljudi ne prakticira analni seks baš zbog higijene, ali bez brige. To se vrlo jednostavno može riješiti. Kako? Analnim tuširanjem. Evo ga. Znači, koristi običnu toplu vodu, nemoj koristiti neko jako sredstvo ili ocat. Je li obavezno analno tuširanje prije analnog seksa? Ne, nije, ali se svakako preporučuje. Također je vrlo važna higijena erotskih igračaka. Najjednostavnije za čišćenje su staklene i metalne. Za mekše materijale, poput silikona, postoji veća mogućnost da se pojave neke pukotine. U tom slučaju silikon postaje odlično mjesto za bakterije. Stoga ti preporučujem da oštećenu igračku radije zamijeniš za novu. Za čišćenje igračke možeš koristiti i specijalno sredstvo. I još jedan vrlo bitan savjet. Nemoj mijenjati iz analnog otvora u vaginalni, jer se na taj način najjednostavnije prenose bakterije, ali to nije u redu. Savjet broj 3. Lubrikant. Budući da analni otvor nije vlažan sam po sebi, preporučujemo ti da upotrijebiš lubrikant. Evo, lubrikant na vodenoj osnovi, vodni lubrikant, odličan za korištenje s igračkama i s kondomima i kod penetracije naravno. Ako je u pitanju samo penetracija, onda ti preporučujem analni lubrikant, jer je gušći i ima nešto drugačiju strukturu. A isto dobar je relaksirajući lubrikant, takozvano relaxing. Budi oprezan ili oprezna, znači svaki put kad koristiš relaksirajući lubrikant provjeri 2 stvari. Jedna je da li su prikladni za korištenje s kondomima i s igračkama. I druga stvar je da li proizvod pridonosi gubitku osjetljivosti. U tom slučaju lubrikant nije prikladan za grubu igru ili ako ga već koristiš i imaš, budi jako oprezan ili oprezna da ne dođe do ozljede. 4. stvar, polako. Da li se igra s prstima ili igračkama ili se radi o penetraciji, sve radite polako. Za analnu igru možete koristiti kuglice ili vibratore, dildo ili čepove. I za početak preporučujem neki manji analni čep. I 5. stvar, uživajte. Najbitnije da ste opušteni. Sad neću vam preporučivati fisting, ali uostalom, zašto ne, ako vam je to zanimljivo? Bitno je samo da ne boli. Ako slučajno osjetiš bol, nemoj nastaviti. Ostavi za sljedeći put. Još nekoliko odgovora na najčešća pitanja koje dobivam. Znači, da li može partner ejakulirati u mene tijekom analnog seksa? Odgovor, može, ali prvo provjeri da nema neku
spolno prenosivu bolest. Jer ne, analni seks ne može izazvati trudnoće, ali ipak može prenijeti neku infekciju. Vrlo lako dođe do toga. Pa u slučaju da nemaš stalnog partnera, onda koristite kondome. Da li može kod analnog seksa pobjeći malo stolice? Da. Ne mora se dogoditi, ali ipak može. Stoga preporučujemo da se prije dobro istuširaš i da koristiš klistir. Iako dođe do toga, bez panike. Dogodi se. I može li analni seks unatoč svim savjetima i dalje boljeti? U tom slučaju nemoj nastavljati. Znači ja mislim da onda nije još pravo vrijeme, nemojte pokušavati na silu ili nastavite stimulacijom s vanjske strane ili pokušajte sljedeći put. Evo, to je za danas sve. Ja se nadam da je bilo ok. Ostavi mi neki komentar ili me nazovi ili mi napiši nešto na Facebook ili na Instagram. Znači, lajkuj, šeruj, čisto da znam da si tu i da ti mogu i za drugi put pripremiti nešto zanimljivo. Ajde, bog, bog.